Bisone. Mwea yo sangu mawiki vila ni jisumbe. Mwea yo sangu mawiki vila ni jisumbe. Ayayayayayay, satani wewe musinde. Ayayayayayay, satani wewe. Ketheka museirisia wa Mutongo TV va ngwatano ya Mokamba. Kilungu ne Bisone. Kila kikakukia kila wakana. Saa 12 cia maweyo na dakika 40. Ni saa 12 na dakika 40 cia maweyo kila wakana. Kilungu ne Bisone. Ninye Chef Dalix omonde Bisone nina Chef Peter. Kethia asia Mutongo TV ni tutabia umo waku niba. Sia Mutongo TV mwaseo masito makoneta Chef Peter Matheka. Umo wakwa ni masaku ukamba pandu beta wakola. Ni mubea Chef Peter. Asante. Omonde Bisone yitotowa ngima ya mutu wa mwe na mutu wa wembe. Na tuyongela ka mutu ka mbemba. Alafu ngima yito tuya na ekoyo. Tuyambie na ekoyo. Ututabie ekoyo tulithambie tiwa? Ekoyo tutailete ambo ithambia. Tukakwarusa skills. Nikana ekoyo yitu tuko katika combination. Ndo ando ingi wisi male koya koyo ndo amuke. Etwe combination kasindu lata ile take ya koyo no kesa ethia. Oya koyo yako mpayona mundu mukomanete banzi ande kuwa kana no wesa. Bumambe ndiye sandi tuiwa ekoyo na ngima ya mutu ya mwe ni nengete sindu leto kuwa na kindu kimwe cha sindu leto kwa ni itimo ni yumasia munungo na nitethea sia ekoyo tiwa Chef Dani Peter la yu Peter hii nyene asia utheu ni uthenga upi pala kwemu ya iwito tiwo tuthambi mamboka situ tiwo na nundu tuitumia ngina jinja tiwo ni kitu tangawisi na kitunguu saumu tuna kitunguu cha sumu na chao kingi tuna kitunguu kitune red onion nundu mabinda mengi tuna kitunguu kitune tuna kitunguu kila kingi kingi kiki asa tukita kitunguu cha miti green onion kisungu kala miasi kimoli tiwo tudhambivi alafu tusobie kwa yito Peter isambie kwa yito na kwa nenda kwilila kego chila tokuwa nacho mutu wito wa mwe nikenda chende kusamoka nenda ukaboka ka kando na indi wendo kulia hili senyao isi tawa mulenda ni mboka nzea muno na sienda kusema ucha muno wenda tusemuche banini na alafu tuikange na indi diongela kamoyo ka Mutongo Bisone ya Mutongo ni kukwanya ndo utona kutuma mulenda waku windwa we moyo nwana ndiye kuyo koyo yako ina thambia aya ndo marination ni kusolve jondo utona kutuma kuyo ya kuimine munungo na indi kuongela musamo weke itimo yongela musamo na indi nongi no amboka yaku taivi sivisa green kwa sokoni waga kuthambia andengi maramba sio oise za wikangito mboka yaku uyona tayari nongi no kaumania ukasise mboka yaku ili hata ndeni tuikia kisiko kimwe cha mauta kaniki ile nondo ikoyo ina mauta mono andu matinda kuya kitunguu Peter uitilanga kitunguu niwe siri ya kutilanga kitunguu na ndokaiye ni myao siri ya kutilanga kitunguu na ndokaiye kitunguu cha kukive kikinyaumbe siri lengi ya kitunguu cha kuitilanga mbodha pe kitunguu chako ange maasi ati maliche friji ni ange mekeke wuni hivi onange meke ya monyo kitunguu kitu kiivya bai tutabie weka nata nekoyo ikoyo yakwa nosa natilanga nambo thambia na thambia ina nyaskills cia no kana tilanga natilanga koyo yakwa ina mbesio marinate na matimo kitunguu saumu kitunguu cha tangawizi no kitunguu na neki aso inini so yitha ya utenderize na kuete kala kutenderize ulote kuelewa ni kutuma ikoyo yaku yindwa yi kololo nuko elewa sengi no mai ikoyo ti yomo
ngasane yumo nundu wawome ikonde ya nama ni wa yumo lakini kuyundu asane yumo lakini wiwa di dry di kauku ni yetu asiai wenda ukaomeka kuyuka kukiwa keka soft kena moyo wa motongo wekia ini nane nutubudhu nane nutubudhu to pita weka hata nondo ni garlic ni kitunguu sumu na tangawizi weka hata nikenda sibudhu noza ni greta yakwa na sisi ya ukaise greta no akwa na maima kundukuna na tumio bando munini kwa greta nika na ukumiche tunito ini tuloto nyoma ni iteko yaku nayo tutu nini tulikana esa tulike mituki na mani yaku kwata mituki tunya mituki ikunenge musamo na ikunenge kutukithia ta soy sauce isu ituma ikunya kikenda ika soft yeah rindi disini asiata ka soft lakini keka soft keka ololo ni sawa sawa hii kitunguu chitu nikienda na ovya na dunitu ikikienana tio nini na dambe manana ndoke ni silangi kana ndo ndilangila ndilangila nikenda ikiucha bacha ngima kitile kina denge ya ayi ngima yitu tuwe ngima ya mwe na wembe nyempita ndabye mwe kikamba ubanda wata na wisa kumata muundane mwene ya su ya mbe ibinda tenange tutambito osiawa mwe manda makabuya ku muundane na mwe no emeala kindu banda watambemba ukita kubwewa ngambia makita kwechu na wesa umela makita kuangia yileia mwewo na mwewo kito thikiyotia ni mama nyanu ndwe ka ukesa iria mwewo wicia we na kala katsamu ambeche kunya kayuma kabwa ila kala ke utia na ko mwewo mai keda mwewo kila ja methe na che susu ambia ni nyonyi koko sioga ko ya mwe kile binda sioga o ya mwe so ni we ya kula nyunchu ya mwe muno mobete ko chindu isi andi sine ya ndo anda bachichi tawa ne isi amwe umwe kaindu kaka chia ite au kaka moja ba ni sije twaye tusipe kaka kaile takambemba tu kaile takambemba tatila ka uto kairu kosuka ni moba ne dangu tuwe manana maitu na nao ngina manana maitu tuwe na tuye kama kimane pio na bani wote kuongela kindu kimani mwenye tu nacho itawa tomato paste ani manana na indi yani manana lakini madhiwe na makongelwa kawito kanini kawito kuka nini kende ni tamutuanga no ni so bise tomato sauce tomato paste winu mba kwaku eko ye itotota lange baini chindu trike ye kana chiende na kuma na die kala ndibe ndwange ko yo yitwe kana wisethia kala kamusosi ekana kalikendini trike soy sauce kalikendini kasa metalo talama ma Chinese ndena kweki naya manana maisha nani magie wenda hata hii na ningo na niona trike katania lakini tania trike anataka ya mwisho manana tuma itotata ye eko ye akuenda tumawia to monde ani maku nienda tumawia iko udi kaange kando na mauta alafu kamusosi kangu ya kando tuke kando lakini kamusosi kwa kani nanga na kitunguu nime kia kitunguu sumu nikikiweva kikende kina wito mwingi iko yoni jito tu ya manana mako imaji ni ginya kando ile iko yo nime kide kiucha ngimela ngwenda lakini nao la kando baka nini nondo mutu no sinda ngima na niambie na mutu wa mwe nina mutu wa mwe na mutu wa wembe na niona kibando kanyo mwe wende oi muzo banini na wembe wende oi mbumu na ina kalangika brown uni wo wembe uni mwo mwe ano kwa kaile taka soft niambie na mutu wa wembe ni wongo ikiambe ni kia kanisa nundu nuondu kwata namo nota wa mwe andiko loka no nginawe kaloko lokete ngima yaku ndikamesema kinona yeye ndiye kufila makindi mituki
nivese mutu nivese mwaki neke kamutu kako ka wimbi haya ekani ongele kamutu kako ka mwe kanini si ya wasi kategori ya maliwa la makongela mwizina hii yangu mumo Peter hii yangu mumo wewe ngima lakini wewe kiai kiwo kingi na ndio na motu ndio na basi sasa ulio wa motu wewe gada umanenga so aye ndio manengo so na ni mboka wewe manengo so na mboka wewe manengo so na nini na boyo ye ekane kota jondo weka kange tuwe ngima no punika kunwa ngima yaku mwene ki mutu yao mutu yao ni kiwucha ngima ngimete ngima yaku inale nye kiwuchuza ndoka kunike mutu ya ngima ni ito ni generali ndio na kamusamo fikita mwe na wimbi ayito yake ya mutu wa ngima na hiyo si mwe na wimbi ni ntangano si sieli yi ya ngima hii ni ya kuteresa kukwatania na ngima ya wimbi taya mwe ona wawa si sioka kano si pamwe no ngino manekana masala ya ngima ya mutu wa mbemba timo uwe masala tima sasu kuwa ngima ya mutu wa wimbi kana wa mwe ona ingine tu iki ngima ya mutu wa manga no na katika ngamu akayibia moyo lakini tu kangamu tile ndutumia masasu ala utuye ngima ya mutu wa mbemba timo masawu itumia kuwa ngima ya mutu wa wimbi kana wa mwe no kumbelewa so musese witu dimeno yenda mundu yi ndio we patience itara be patient mumei umesie onenza yuko umetara ende tia mundu inaanza we so yeko yoyati we ngima yoko ya pa yuko iko yoni aja esango de ngutude ese mwaki atiye kunika na ngima yako yeba kubuko bya lakini tubunike vitu isioka bubuto ongelei kaso skaka ikinongina kende kana nini na tu ina murenda tiki usemoke na hizo murenda ukuandika nini hicho kitumikana na shughuli kama no ngima ndenda mundu ina mbio ina alaka usembete aye Peter anuma mutongo TV ni mekwenda kumana hii uye weti wa ibeti na junua webawe mugi emondome matabi ndiako ya wewe wako uyi ni weta miaka mingi muno ambia 13 na kwa miaka 13 ndiya inokie na nina class 8 sima kwa imokie ma YBC wa ndo skulu anondo na kwa neza uyu anaka na kulelia na bwesa ile ya mtu ni kitu naona mtumio ndo ya ni muyo tendine bandu lobi na inaona hiyo no kakwete siendo kwake no kizisia na siake chumete na uwi chumanete na uwi na uyosi wa uwi ndio na mbeiche na kwa na chima kwa kila kitu ni mena cho mando kosi ya uwi tena ndiye masaa kuna some ya uyo wakwa ibinda ete yaza na somie mwaka omwe na mitha ntatu okay wewe ndio somia masaku okay Katoloni okay ina somie mwaka omwe na mitha ntatu ino kiaba una ka certificate na nauma na mbisio mantha wea ndino wela la kati ya mantha wea ino kie na mbisio thukuma hoteli Peter ndweke ngima yawa ni mikunike kudambi mbokesu muto musia isa mutongo TV nito sioka Peter tutabie Katoloni kwendi hata nikenda twike ni muwi ni muvea